Nandaru Servo kay Bounty Premium Rum Taste of the Spirit of Fiji na waka video na galevi perles beverages na bebo takachino na ndawanua na kaningunu kami data toka wana na warumi sangeda lindingoka na Bounty Premium Rum Taste of the Spirit of Fiji ebuno kada sarni sar to na numa kebina katmindo na numu ilaloma morani na oka na bugun ibishibo ka hat like seta kana video ngoka kabatala kinataro so mutala na taro na kelebu na kedebinaka morani na kulunga takinarongata na Cerevo na VTFM. Rongoda na Cerevo kena ken rate alanoa. Sarau talanga kena yale alo sena videoclip en na VTFM Facebook page. Nama kamay ni 7 na walu na 10 kalim na miniti na dhaimbong ni moniti kino buka. VTFM Cerevo, kay Bounty Premium Rum, taste the spirit of Fiji. Isa din sa Nandaru Cerevo kay Bounty Premium Rum, taste the spirit of Fiji. Namun ito kan dari bingarabi sa munding taki na pambulti na bikim ni kete sa nawekanda kau ni sar live cumai en buang ibu nangani kuwa ya wo kolobor taki ni kenan do talo takin bikin daru na ye talno ni non daru Cerevo na pambulti na bikim ni kete sa nawekanda kau ni antalo wale sibole cumai en buang ibu nangani kuwa en ibu no kete sar kau ni sar live tung makina an pambulti na bikala biti roko bulu binaka na wale usar na sema tung mai na buang ibu nangani kuwa pambulti na bikim ni kete lengan do batu bulu mai en ibu no kete sar ni garabitabi ni antalo wale sibole makina Amo jeni wiki mini kita lebih biti kau ni ndoba teboli ngor me bunotani na non banua ena bi korkoro ena bi no kena bi tunta kuni taun ni na dolo wiki mini kita sarna wikanda ni shema boli mekina ya wa kolabor takni Nandaru Cerevo ki Bounty Premium Rum Taste of the Spirit of Fiji nanuma bongi ni mataka sana mai sueli chicken ndeno loma kepa ka na pakita bi chikumai rani na nomu ndeno loma bi Bounty Premium Rum Taste of the Spirit of Fiji we mabi mbura bina kanabi nabi rokondrenga na wale buna sema toko mai berisibani pero to que desar na no mati la labot lagi na be jerry tungi bulo siya ngo nga may lambasa na wale buna to patu mai na bogi bina ni kuwa bulo tani be Filimoni mbano be junior bulo bina ka Filimoni junior be amul tani be kileni ki alesi mai na tambo lo toka arto sema toko mai kina bulo tani be miri korbo bulo bina ka na vale butoka na vale na sema toko mai na bongi ni ko mai California lo toka sandina vai mersia nan rauna ambula bina sema sar kaningo kamay Hawke's Bay ni Silandi vai rabono botingan sere menge botingan mai na butoka berto ke desana sema toko mai na butoka na bongi bina ni ko matra kina vai met baga dengun rombula naka na vale na ndo batu mai na bongi bina ni ko Berto nila latalan ni Rabono, binabali unang topa to chikumay na butoka. Apa ni binakatenen na bongi binani kuha. Kinta ba kimni kita tsaka wekan daw ni topa to boli mena bibuno kita sa ning karabitabi ha ni topa to boli mekina bi LM Ramon Rau. Ambul tini bi beda ni material nga may ngay nanum tilaki na sir kataraba. Ambi binga bi kemuni LM Ramon Rau mere ni Tiko may mati road may Nandi. Na wale buna ndo bat chingwe bamu tcheni be villa me tine deba malombula barra chingango ilang housing na kenan dola chikuna housing ke irtunga na boys na revolita singing ring band sandina na wale buna ndo bat chingwe malo bale barra kon ni binate na bukun ni matilala na revolita band na bukun ni mi baka marutaki pe rebono botinga mai be sulia sinala Patal kina bertanel na may arto siya matumingo kamay na 56 Bradford Loop Eaton Bunbury Western Australia. Bay naundua ang bula siya may lambas ng anggo. Bay lome ni Sau. Buabaw siya nga matanggali mbura siya ini. Kaya kadi nga tamay lematang buang bulare. Nabay lebo na ando pato siya pinya siya. Moy su puti nga kibe keto na takalori tong anggo kay andele balilebo. Baka nga ni mani kirtong na boys na fix masya mechanic. Andi Emma langin na rumah saya mesa bata kay Emma lawaki bunda lo tokar to siya matok makina kini ibu nivi may Emerald Queensland bola binak yawan ni dakwanga bola binak siya matani ko kamay nabuwa mo siya mbuna bilichu raboka en rabinaka
Amo tu chikani be yerto nelan iya wan inta kuang kang boleh bina kasam tani ko kami nabua. Be ya William mina isau ili siapa siapa tung main buku ya. Filimon yang buanu be Junior. Unes kena na dombua. Bloksa ambulasia watal kena be Junior Rasuaki. Thomas ini sorry ambulasia mengke botingan na ser katara vertono sengon kay kortumbu may lambas ho Rauli. O kata fereti o puno pale bakinon diwango cici kay naneto Princess Phoebe. Na bale unanda bata cuma na bongi bilang ko nanondar ro servo sana siyang talento kindar fang balabu. Nanondar ro servo na bongi bilang ko. Erto lang atan mata seringo karong nondo benua. Na timbar ba bis karong di talcho kina bongan ndoman na turango ka Collins tawaki. Na ada ni nondar ro servo na bongi bilang ko na senikau ni Waisiliba. Ada ni nondar ro servo na senikau ni Waisiliba. Katona na seringo ka Freddy Suga. Na italo ni seringo ka senikau ni Waisiliba karolang ata chiko Collins tawaki kerto na mata ser timbar ba bis. Wakan italo ni sere ka pinakato derbo bola memboleta na non na ito ngonele wa tal ni seringo memboleta chung na ngonele o may nakorba ka turang o idoka mbau may telebu ka pagkatiti ko sa ngonele o may Australia ka maninanum mo tanga ni me tonga indo na ken rosere ken ngonele ni idoka ngoka me bagarita ka ngabi lewa ni semani bagata pasarmanda na yawa ni bonua sen na tubia waki na ya bagada ni ndendre ni bitartar na nongo ndo moni ko na senga bagando ni na takali na darbongo e bagoto chinga ni tukutukongo na non na thanra ni maten singa kina puno lebu o Australia turang kina marama mai no makino darbo me bola indo na serre me kilachi ko ngonele wa sena ya bagada ni puno rotu bolikina biawaki kina ndendre ni bitartar ndina ni sine robere di chiko yan non nando mo ni ngonele wa na senga bagandua ni na takali ndo makamendar na rongo da sarman na bongi vreni kuwa sena frequency da boni wa rongo to mekina 92.2 92.6 92.4 sena 92.0 FM kami da kachi dar sana rongo da mandana italo ni sere karanin na saraba na kena ilalo ngai sembangani na bata YouTube sa chuko kinan na ilalo ni talo ni sere ngoka na seniko ni Waisiliba mai be call ni stawake rongo da china bongo ni do mono to na mat sere na timbar vibes.
FM ekamidha ngaikati. Isa din sa rabi kimni kita sarna wekada na talon ni nanda reservo may berto na mata ser na Timber Vibes rongo to chikana bongan do may Collins Tawake en nada ni ser seniko ni wisliba unita kanyo ni tali tal sarva kalebu na talon ni nanda reservo en bongi binani kuwa en abuko ni ndone lolo may bibaundi premium ram taste the spirit of Fiji kana soli chikana bongi ni mataka na kanga mataka wana live video saranga ni sarava chikoka hat like sheta kana kanelebu na kervinaka morau ni na kalunga takina en ndone lolo may nanuman na taro talangana bichukan ni otisarang live ngo so talanga minataro na kanelebu na kervinaka mujani bibuate tale taong bolo binaka may muani kandabu tau ki barani bolo siya wadala kina bay JPS ratu amul chini bi labenia buki na ngauna nanu mingana ser katara mega voting anjala ibu na tabiuni bertongan mbeta liki ngwa mai korbe sabu na ula ki rafa bolo binaka liti avika ki semi ngoni ulu dama bakalo bolo binaka misail endi sabai rakorlase duan ruka bolo binaka bay man zunia ke poni pating bani balu liba ya turang ni balu tomasi ni soria ke seni bala titongan ni balu ke abamu chini bi ermasi seriki abikau na vale buna sema chukumai en nambongi binaka ende na no mana taro na bichukan ni otina live ngoso matalanga mena taro rani na kalunga takina nambongi ni mataka en nandu nelo mabibaw di premium ram taste the spirit of Fiji namun itu kan dari bingkara bisa mending taki nama katal